Danas ćemo zajedno zagrijati leđa. Ovo kratko zagrijavanje trajat će samo par minuta. Možeš koristiti ujutro kad se probudiš, to će biti nešto jako korisno i kralježnica će ti sigurno biti zahvalna na tome. Možeš isto tako raditi prije spavanja ili možeš raditi prije nekog statičnog treninga snage za leđa. Postavit ćemo se na sve četiri, dlanovi su ispod ramena, koljena su ispod kukova. Na udah opusti trbuh, pusti ga da padne prema podu, pogledaj prema gore, izbaci zdjelicu van. Na izdah brada na prsa, zaoblej leđa. Udah, pogled gore, izdah brada na prsa. Udah, pogled gore, izdah brada na prsa. Još 2 puta. Udah gore, izdah leđa gore, zadnji put udah i izdah. Izravnaj leđa. Desna ruka u zrak ispred tebe, vrati, pa lijeva. Na udah ruka gore, na izdah i vrati. Ostani što čvršće sa tijelom. Ako smo tijelo postavili u neki stolić na 4 noge, kad tom stoliću maknemo jednu nogu, on bi trebao ostati jednako stabilan sa gornjom plohom. Vuci pupak prema kralježnici, ne mi dozvoli da se uvineš u leđima, da opustiš trbuh, nego cijelo vrijeme trbuh ostaje aktivan. Još jednom desna, još jednom lijeva ruka. Pa ćemo ostati čvrsto na rukama. Isto to ćemo napraviti s nogama. Ispruži, izduži nogu i vrati. Desna, lijeva. Svaki put ispruži koljeno, nogu pošalji što dalje od sebe. A još uvijek nam je glavni zadatak ostati čvrsto u trbuhu, odnosno u leđima, da se u trupu ništa ne pomakne. Noga ne mora ići visoko u zrak, ona čak može ići po podu dolje. Bitnije je da ju izdužiš, da ti ju neko vuče iz kuka. Pošalju daleko od sebe, a visina nam je manje važna. Još 4. Ispusti. 3. 2. Zadnji put izdah. Udah. Ostani ovdje. Idemo na stranu. Desna ruka gore, pogled za njom, vrati u sredinu, pogled u pod. Lijeva ruka gore, pogled za njom, vrati u sredinu, pogled u pod. 8 puta. Gore udah, izdah, vrati. Udah, izdah, vrati. Udah, izdah, vrati. Udah, izdah, vrati. I još 2 puta. Desna i vrati. Još jednom lijeva. Vratiš gore. Pa ćemo zapiknuti nožne prstiće u prostirku. Guza u zrak, idemo u piramidu. Hodaš rukama do nogu. Jedan po jedan kralježak. Prema gore trbuhom guraš kralježnicu. Ramena i glava idu zadnje. Ruke su uz tijelo, leđa su ravna. Na udah ravna leđa dolje i na izdah gore. Koljena savijena, zdjelica ide daleko iza. Kukovi ostaju iza koljena, na taj način spuštamo leđa i svaki put izroni skroz dolje do kraja. Udah, izdah gore. Udah, izdah gore. Zadnji put udah, izdah gore. Otresi malo ruke, otresi malo noge, stavi ruke sa strane i na izdah rotiraš u stranu, udah se vratiš u sredinu. Izdah u stranu, udah u sredinu. Ako je teško s rukama sa strane, ruke mogu biti uz tijelo. Ono što nam je važno ovdje je da kralježnica dugačka, trticu šalješ prema podu, vrh glave prema stropu. Na taj način ravno leđa rotiraš. Pripazi na disanje, na izdah idemo u stranu i na udah u sredinu. Izdah strana, udah sredina, zadnje 4. 3. Još 2. Zadnji put izdah, udah, opusti, otresi. Spremni ste za novi dan, spremni ste za trening, što već god radite nakon ovoga. Hvala što ste se zagrijavali sa mnom.